Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo kuri kapiteni Ibrahim Traore uyobora igihugu cya Burkina Faso. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge. Ibrahim Traore yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1988 ikera muri komine ya Bondoko ho muri Burkina Faso. Ni umusirikare akaba na perezida Burkina Faso kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2022 mu gisirikare afite ipeti rya kapiteni. Ku ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2022 yageze ku butegetsi ahiritse Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba amukoreye kudeta ku myaka 34 afata ubutegetsi niwe wari perezida muto ku isi. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2022 yari mu basirikare bafashije Damiba guhirika ubutegetsi bwa perezida Roch Marc Christian Kabore watowe mu nzira ya demokrasi. Ariko amezi 8 nyuma yabwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Ibrahim Traore amashuri ye yisumbuye yigiye mu mujyi wa kabiri w'igihugu witwa Bobo Dioulasso. Mu mashuri yisumbuye Traore yarazwe nk'umusore ucecetse ariko w'umuhanga cyane. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu rya Burkina Faso naryo rivuga ko Traore yari umusore muto utuje cyane. Yarangije mu bijyanye no kumenya imiterere y'ubutaka muri kaminuza ya Ouagadougou. Yiga yari umunyamuryango mu ishyirahamwe ry'abanyeshuri ba Burkina Faso. Ndetse yari no mu banyeshuri bari mu mahame y'abagenda ku bitekerezo bya Karl Marx kandi aba no mu ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu. Yarangije afite impamyabumenyi ifite amanota ari hejuru. Traore ntabwo yakoze igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Kadiogo bitandukanye na Damiba wamubanjirije ndetse n'abandi basirikare b'abaofisiye benshi ba Burkina Faso. Nyuma yo kwiga geologia muri kaminuza ya Joseph Kizerbo i Ouagadougou, Ibrahim Traore yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2010. Yize mu ishuri rya gisirikare rya George Namoano, ishuri rihugura abaofisiye rifite icyicaro Ipo, aho yarangije ari mu bimena. Uyu musirikare urukiri muto yahise azamuka vuba mu nzego za gisirikare. Yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro za muzinga muri Maroc. Mu mwaka wa 2012 yabaye Lieutenant, mu mwaka wa 2014 yazamutse ku ntera ya Lieutenant mbere yo kuzamurwa mu ntera agirwa kapiteni mu mwaka wa 2020. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022 yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe abasirikare bakoresha ibibunda bya muzinga Ikaya. Kapiteni Traore yagize uruhare mu bikorwa byinshi bya gisirikare mu kurwanya iterabwoba cyane cyane Ijibo, aho yashyizwe ku itegeko rya Lieutenant Colonel Damiba. Icyo gihe wari umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirwanya iterabwoba mu mwaka wa 2017. Yagize kandi uruhare muri operation Otapuano mu mwaka wa 2019 ndetse anakorera mu itsinda rya gisirikare rya Marikoye muri Sahel. Nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za Loni ziri mu butumwa muri Mali zizwi ku izina rya MINUSMA kandi avugwa mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere ka Timbuktu mu mwaka wa 2018. Kubera ibibazo by'umutekano wifashe nabi ndetse no kutubahiriza ibyo biyemeje mu gihe cya kudeta ya mbere, abaofisiye bahisemo gukuraho perezida Damiba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Ibrahim Traore ahita kuri agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryaje rikurikira ibitero byinshi by'iterabwoba cyane cyane ibya Gaskinde mu majyaruguru ya Burkina Faso, aho imodoka yari ijyanye ibikoresho bya gisirikare yaguye mu gico cy'iterabwoba. Icyo gihe abasirikare 11 barishwe ndetse n'abasivile benshi baburijwe irengero. Andi makuru avuga ko abasivile bagera ku 100 bishwe. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022 nibwo yemejwe n'itegeko nshinga ko Traore yabaye perezida. Aba perezida wa mbere w'umuyisilamu ugeze kuri iyi ntebe kuva mu mwaka wa 1942 ubwo hariho Sayezerbo. Kugira ngo ibibazo biriho bikemuke, Traore yatangajwe nka perezida w'inzibacyuho mu nama yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022. Abamushyigikiye bahise bategura imyigaragambyo ishyigikira ishyirwaho rye nk'umukuru w'igihugu, ahita aba perezida w'inzibacyuho. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 yarahiye nka perezida w'inzibacyuho imbere y'urukiko rurengera itegeko nshinga. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 kapiteni Ibrahim Traore yanze umushahara ugenerwa perezida ariko agumana umushahara wa gisirikare ahembwa nka kapiteni. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2023 Ibrahim Traore yatangije ibitero bikomeye byo kurwanya abajihadiste anasaba inkunga abaturage.
mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 yatangije ubukangurambaga muri rusange. Mu kwa gatanu yavuze ko Burkina Faso ifite ibihugu by'inshuti, ashimangira ko hari ubufatanye bwa gisirikare n'ibyo bihugu. Muri ibyo haza Uburusiya, umutwe witwara gisirikare wa Wagner wahawe rugari muri Burkina Faso. Turkiya yamuhaye indege zitagira abaderevu za Bayraktar TB2, ndetse na Korea y'Amajyaruguru ikaba yariyemeje kujya ibaha intwaro. Kugeza ubu guverinoma ishyigikiye gukoresha abasirikare bayo mu ntambara yo kurwanya abajihadiste, kandi isa nkaho itasabye ubufasha abarusiya ba Wagner. Mu gufata icyemezo cyo kongera ingufu mu kurwanya iterabwoba muri Burkina Faso, guverinoma yashyizeho uburyo budasanzwe bwo kwinjiza mu gisirikare abasirikare 3,000 bafite inshingano zikomeye, ndetse no kwinjiza abandi 50,000 b'abakorerabushake mu kurengera igihugu cyabo. Mu gihe ingengo y'imari ya leta yibasiwe n'ibihano by'ubukungu, leta kugira ngo ishobore guhangana n'abaterabwoba yafashe ingamba zo kongera imisoro. Bitewe n'imyaka ye, uburambe mu bijyanye no kurwana n'uburyo avuga adategwa, Ibrahim Traore agenda yigarura imitima y'urubyiruko uko bukeye n'uko bwije. Asaba urubyiruko rwa Burkina Faso rugizwe n'abarenga 70% by'abaturage ko bakwiye guhagararirwa mu nzego za politike. Akunda kwitabaza ibitekerezo bya Sankara mu magambo akunda kuvuga, nko guharanira ubusugire bw'igihugu no kwanga amahame ya Bampatsibihugu. Yahisemo politike yo kurwanya Ubufaransa, bityo bituma ashyigikirwa cyane n'abapanafricaniste. Bivugwa ko nyuma yo kurokoka kudeta yo mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023 yahisemo kurindwa n'abasirikare b'Abarusiya. Ku ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024, nyuma y'inama ya guverinoma y'inzibacyuho, aho imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka arwanya Ibrahim Traore bititabiriye, inzibacyuho y'ubutegetsi bwa Ibrahim Traore yongerewe imyaka 5 guhera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2024. Hashyirwaho amasezerano mashya amuha ububasha bwo gukomeza kuba perezida, kandi amwemerera kwiyamamariza amatora ataha. Izi nama zibaye nyuma y'iminsi mike nyuma y'inama isa n'iyabaye muri Mali, nayo yongera inzibacyuho imyaka 5. Bamwe mu banyafrika bafata Ibrahim Traore nka Sankara Wazutse. Reka noneho tubagezeho amwe mu magambo Ibrahim Traore yavuze adashobora gusibangana mu mitwe y'abantu. Yaravuze ati, abadashoboye kurengera igihugu cyabo bagombye kugira umutima mwiza wo kureka abafite ubutwari, abagabo n'abagore bafite ubushake bwo kubikora bakajya kurwana. Bo bagomba kwishimira kurya no kuryama gusa, bakareka abandi bagakora. Yaravuze ati, kubw'igihugu cyanjye nzarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Yaravuze ati, ni gute abakuru b'ibihugu bazenguruka isi bagiye gusabiriza. Yaravuze ati, igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Yaravuze ati, ibibazo abo mu rungano rwanjye bibaza ni ibi bikurikira: ntabwo byumvikana ukuntu Afurika ifite ubutunzi bwinshi ku butaka bwayo, hamwe na kamere nziza itanga amazi, izuba ryinshi, uyu munsi Afurika ikaba ari umugabane ukennye cyane. Afurika ni umugabane ushonje. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.